Birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo. Tang tepini adab birta juitha. Assam Legislative Assembly Surinla Inkora Trok Aninkan MLA election ke pa dojia long ido an ratcharia song tumpen tame dode sang se rara tumpen kachingi kachithan bo masonsi All Party Hills Leader Conference Dhonsuri Constituency Committee tumpen tame Dhonsuri Constituency ang kangalong kewang jilang MLA election ahut onglung APHLC vote ke palong jia pura tumi Romirdan community hall along mai kangni Bangso mai APHLC Dhonsuri Constituency Committee mai Puk Mohon Singh Tokbi pen mai chari ponsi laso mai long non kewang ji MLA election ahut Dhonsuri Constituency ang kangalong APHLC aphan vote ke palong pen kache pahai ji aphan tumi campaign committee parja ponsi laso long bangnar kep sosia aphan art upek pon laso long Chief Convener Mohon Singh Tokbi Co-Convener Jirsong Tiso Biren Singh Singnar Ursing Hanse Borsing Hanse Menuka Bepi Sarsing Rongphar Amrit Minso Basaping Tipia Tumphan Pekponsi Ingtang Kringpen Campaign Committee Parja Pon Pusi APHLC Dhonsuri Constituency Committee Maipu Mohon Singh Tokbi Pen Herangkeang no Kaning Jepon Okay, ason lo je non upcoming MLA election. Laso election campaign committee ke seng. Lasi pini la co-convener seng pon lo. Dak Dhonsuri entire Dhonsuri constituency. Laso election is sek. Laso keja ponji bakelang ponji control ponji apano. Lasi nitum dak total bangnar kep nitum co-convener seng ponelo laso logot pachirap du hi phan bangkep ta amen thapon le he lasi laso teng pensi alang litum la election is sek ke langpon po ba charipon po election campaign committee tumsi japon po CP party tum ke non bangke vote bangke long lelo athe rat tum vote ke jogelu pusi punon dhupake asi ladak parem et po BJP candidate do pusita MLA candidate do pusita parem et po vote joggedat po rat tum bangke nasi dake FSLC fansi aning chithelo nasi dak FSLC MLA candidate fansi vote ke jog chot po karbeng long rat pen dima hasa rat lason lo namasi 100% ke highway po non phong bangke percent lo non bangke athepima non elitum along ka prek la langdam pusita BJP party bangke non helang BTC long ta adata remondelo BJP tumke lapen Bihar long ta remvek pu pusi non la media long thek long tengke la son lapen media along ke langdon tengke la jitu Modi constituency la long ta BJP leaders an ke chirian lablo lason si media long anibang daklang napujo ni dak Romirdan community hololong kipa dobon la ke nitum ke nil ke seng pon lo la non election aphan wood committee ke seng pon ke cheng pon iglo all Dhonsuri 19 Dhonsuri long asi che arpu ja ta ni tum che bak thai lo la so arpu teng pen ke ni tum ni che theklong sido non ke bang ya phana bangeng tangkring pen sin ni tum che campaign pon pami po ke bangji apor hoda bangke non reclaim ke dam ye phana bangke ni tum che sik lab lo asi ke cheng lo pini pen ke cheng lo si ke bang ye hod election phan ke ni tum che pahai ye phan ke an ke ni tum Dhonsuri along kang pi an phan ke ni tum che campaign po pen pahai pon phan si ni tum ane bol i po hai ta pahai po athe ke dam tang ahot
sita me hai hi chodan na lo le ka do wira tum ta chini lo si non phoi bang ke hai yang ring bang ke thetan yang lo lining thedo asi non ni tum ka do ka bi dak ke tong ke la so phana pu thak lo ar pu ke ba ka bang ke la ke ku ko ben no ra thak ka phan chi ni tum ke bak lo anh ke la lo non ke bang ji phana bang election bang ge ni tum ka do ka bi women ans ta me ningak klong pensil ni tum kini ki bor i lo ki mat ha lo ni tin ta mane non election phan ke pa hai vek si ni tu ma jai ka thar sa na ke japon misen la so ka thek long pen si tum ka do ka we women do an ni tum isivet chingrum lo pen sopin somma tum sta me do lo non ke bang i phane pa hai phan ke si pa chini o yi ta la na lo pen sa tum ta than lo ko Lakha ingkoi na truck Dwarbaguri MSC constituency ka parlo Lakha hini dolamarang kang bijuli arong amekar Rajan Killing lapen kaveterang pia tumasupi Miss Rolly Killing pia langli Starlight Northeast session ki thomalong runway winner ka chipahai dun teka jok Hawararat lapen apia po tum pan pen Karbiang long rarapan nong mewan pilo Miss Starlight Northeast session ki thomalong ki joy ke pen le runway winner ki long kali haladak bang truck si kebra truck atum participate do la song bong pe alangli ke truck kebra truck contestant alangli ke thek la pen ka che badu ka joksi pini alangli winner che palong lo la so jok jasime Dwarbaguri press club atum se tame archo pado ponsi jiu chiputa pado pon asi hawarang kang ke thege ding atum se tame karcho dampen anso se aninga pathe dun pen akang tu yang deng an se tame kapale dun thek bomji aphan rdp dun sonte mipigji pusi hawaratum thaniti Assam. I'm your contestant number 66. My name is Rolly Kilimpi and I'm 18 years old. Currently I'm pursuing in HS First Year at Chokyola Higher Secondary School. I'm honored to be here today to represent my Kirby traditional attire consisting of Bini, Piba, Wangkok, Lekhiki and Chuse. In my free time, I love to sing and listen a song. I participated in this contest as the contestant for Miss Starlight Northeast Season 3 2025. Because, according to me, I believe that in life, one can always make a bigger and stronger comeback. Even after a failure, the spirit of never giving up should... Nilipua men Rajan Killing la pen nilipaya men ke kaveterang pi. Non niliki Charlie Bomb ke Chokola Higher Secondary School long HS First Year. Nilibalong Miss Jet ke ba F chipati dun lo. Inke ladak a trainer tum Miss atum si ladak pen kang waipon. Inke nang thang lo opportunity do la si hodak Miss Starlight Northeast salong. Do ning hang bulo bute nang do non pia lo. Man ke hem tum panchi than pen. Nang chikroy dun si participate dun lo. La pen ke karbi pen ke nili inuvet ki dun ta la pen alang litum si ke dam ki wang ta nang provide pon lo alang litum amen ke Miss Asat Timung pi la pen Indira Pator pi alang litum si ne li remwork pusitame ki dam ta nang than pon lo la kuson si hada ki do dun vet jima ja ta alang litum si ne than pon lo participate ke Miss Mr. ta do pot 79 ne do Miss atuma banke 15 ne vet winner ki long don ke la pulo ha da ke sopta Assamese atum sai de la pen introduction ta lang le tuma methang alang we si use amat ne banke Assamese ta thek dun de Hindi ban talan expert pe amat English pen si chipilo ni first round pen si mark ke pilo ma tidi and introduction English pen si pilo introduction mesian la pen personality la pen a height la hai nang lang pen si nai pilo da winner chi pa long dun bank ke runway winner chi long dun lo la pen ha dak pen ni ki pipon ke crown la pen slash gift hamper and ke certificate ha dak bank ke cash sa bank ke pipe Starlight Northeast season 3 non librang ki bang ta hematum la pen nilimithang chi bor ibo la pen hematum ta nang chi kroidun bulo bute nilia prang la pen akam tu yang dengan ki dunya han si bor 11 ining ta hang pon
runway binar bank ke haladagla all pen runway la kidam hai kidam kilang me la pen personality all pen pan milai pen si runway binar pula bank ke main chinran de sida mi grand winner ta do bang tani grand winner la pen la runway winner bang ki sem lo bai thom pi ra pet lo asor atuma phanta nili chorobo ningtung nili parents la pen la nili korti atuman sitami alang litum chong da chot pen sitami lapan kapang room pen dress kinam punon hada kidam ajat phan punon sitami nili phan kidun ji pu than pen alang litum ne kabor ipidun apot ning arong pik lo alang litum phan tami ning aklong pen alang litum ni phan ka chipa duke ni ning ardo sidolo ning arong pen la pen no dak dwarbaguri lo dulamarang kyang long pusitami la non modeling along aning ki hang ka charlie ka pon kang tunga tum phan sitami nili phan apor ni pi pulo pute nili la remwork la hai hu than poning tung lan hendo nili ham family nili to ma members sabang ke 7 jon do nili pai nili po nili korte bangni la pen nili phi la pen nili te aklenga supo inu cheng si ke dak dwar baguri zat ke waya flong si tipati dun lo la la pen ti palong dun lo second runners up la pen la det pen ke photo shoot hai ta dun lo dok muka long an par ke peneng ta la nili palong zat ke waya chipati dun tu lo la dak bai best personality si ke long dun chuneng pen si ki claim bai ka bang che hang bang ke prang pen lo sita nang guide pon bang we mane he ma tum ban ta chi than thi la bu ining hang joy ya the man ke chuneng pen la bang ke dak nijer pi lo anisa tirang pi alang litum tanar ni lo participate dun tha pu man ki la son opportunity ki pi nang ki pi la pen ni rong adung amat ke misen lo pu ni tani ning hang pen hem tum pan chi than lo nang chi kro dun pen si la si chuneng pen si ka bang che ZQYF pen si ke cheng dun lo si tam me KYF along bang ke participate dun de pin lang athi ladak bang ke a huge platform lo mati kar beng long pen ke tara lang so KYF bang ke la si ka phiri dokok undun de det na la pen bang ka pre ka tum ke thek tum do la si un la an ni long bang physical strong bang wilang la support bang si ni non participate dun de pin lang si tam me non ne li non moneng pen abang ke ki try dun phansi ki dun participate dun phansi ka bor I la pen matha pondo aguri dolamara long first la I want to give an advice for the new generation that according to me I believe that in life one can always make a bigger and stronger comeback even after a failure the spirit of never giving up should always be with us. All you need is to trust in yourself because trust is the biggest favor you could do to yourself. Thank you. Patini poning tung lagi nili pandrong si apor nang pipon pulapute la non fashioning la pen la designer lo modeling along aning ke hang hang to ma pan nili hin pen remwork puai hui than poning tung la pen koson si modeling along aprang kili dun unjing malata nili hin pen thek an ke nili than poning tung la pen nili he ma tu ma phan ta nili a ke ro pi poning tung la ke nili tum financial problem ta do o sita me lang li tum ka chi paduk alang li tum kiri ka chi paduk pen chong dat chot pusta me nili phan lan agang to ipulo lan ni phan ni ka bor ipiduna pot ningching duklo nili pai la pen nili korti etum phananta Nijangkar biang long lakha ke thom chinthong constituency jasimet habaing tiarong long Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Tihekpen KGBB School ki kim girang bomalong perangke tumpen kahomridam la solong hadagarong rarat ben chinthong habara tumsetami chitong dunsi labangso school ki wan pipon thekpot Karbiang long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Deputy Speaker Avijit Kro tumapan chinthong rat lapen habaing tiarong rat tumpen ning klongpen kachuro pajirpon Sonsi, alang tumpen kaning jepon ke, labuson henlo chinthong along thedung school nitum long jipu mathate. Tapen,
จินทองลองเกลับผู้สอนเกเทดุงไอสคูลสายแฮมเป็นแจงล็อกกับเปรกออฟฟิศสายแฮมเสตามีอาเวลังผู้สิจินทองรัดตุมเป็นทันปอนละสิลับผู้สอนเกเทดุงไอสคูลนี่ตัวพานังเอวันปีเก BJP สรการละเป็นทีมการเบียงลองกิจาปอนการวิ่งลองตอนมัสคาวน์ซิล CM ดรตุรามรองหางละเป็น Deputy Speaker อภิจิตครูอลังลิตุมพันนี่ลิตุมนิงเอกลองเป็นโจโรโลผู้สิอลังลิตุมเป็นนิงเจปอนละโซลองนอนมัดกิคิมกิรัง 70% อันต่างปอนโลละสิอุนอันเป็นกิคิมกิรังปะปรับปอนทุเป็นกิวังจีสุรินีไลน์คอร์ทรักอันนิงกันเก New Academy Season เป็นอินพุปอนอสอนเตอันสุเซนิงอารองลังผู้สิจินทองราตุมเป็นจุนรีปอนทุamat ke dil tum la dak main ki malo la pela dak nang tum marong non amat ke dil tum la ke arong along KGBB ya school hem nang ki kim pen dil tum ke thek pon long bang ke 60% to 50% akam bang ke chun pon lu pusin dil tum mahin pen thek pon long la pen non ke klem ni over side ai ke klem pon nai akam bang ke do pon ulang boy pit sistem ni tum la contractor sap phan sistem chuning ripon lo answer se ka petang pon da prang ye phan sin tum hin pen chuning ripon lo mat ke ni tum son bang thek pon long la claim tam ni consent ni tum thek pon lo ding bilang la MSc lo la deputy speaker han nang di kopi si pudung to la bang so school ke wana pitha ni tum deputy speaker mate tum local MSc saraphan suri ka dom pa lo alnon ni tum la chin thong phan la son school na ke wan pi thek pot bang ke ni tum hin chin thong ara do an pen ni hin pen tame lang le phan kur bang thu pa je pon thu lo aro ni tum la son school bang ke e mang ason chin thong ara along la son school nang bi kok ji tu bang ke ni tum ta ma thadamun e pin ason sini tum che thek pon long kai siri holiraming ti dar ni tum habaing ti habbe so pueblo nilike nili punu pokat bangke asar keglo ante nang tum ma dimo lo pardon so butha banili tum puje bangke churo rion e non dobama asam government long punoi bate tum kar benglong government long punoi nona government tum BJP sarkar tum ili tum gaching honne asam chief minister sir dr Himanto Biswa Sharma phanda churo rion e la pen team kar benglong itu macam honne CM Dr. Tuliram Monghang sar phanda churo rion e la pendang ili tum phan ani wang kidu kelak pendang lok chin thong ra ki sunggu pima arang li chini pami nili tum ka ching honne sar abijit kro phansami dak MSc lo pate chia deputy speaker sar abijit kro phanda churo rion e la sidak nili tum chin thong long kapo phin nei karbiang long long kor trok homo Stephen ka dak lo po phin nei pusami astaka ratta pajing thurnang jing thong ratta pu kama tha pen ason lo KGBB an thedunga school dak naman pi phangke ni tum habaing ti rong pen bunoi ba chin thong rat pen sami ni lihin pen ke rang tu phan kur bang thu an su se akimik son thak thak ke ban thi phan si ni tum ke rang tu phan churu re si ni lo asin ni lihin pen ke pan si ni bang ga pan chalo ro sa community di kunaga pula ni jing khaten ding kata nang di ladak la so school lo ke kim tu nang di kuman kran bang lo kan si si dolan di nang tum la ke kim pen non ko anang dang sila so school an tangi nan ke kon la price 70% da ke tan la non la ko an bak ni na lang la so school ka patang de pa katisik pon ke tiningang bong patang dia si fisik pon du ladak non tang si yong mo tu di non la sabo kan la si January February la lom pen tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame do me thak me kurwang tro